हाय हेलो गुड मॉर्निंग आ गोटे आम नुआ ब्लॉग रे आपन को स्वागत। आ बेबी टी देखु बेबी पूरा सकाल सकाल गाधा बाधा करी पूजा पूजी सारिकी पूरा रेडी। आ मोर एबे रोषेईबास करथिले खाइली आ मु एबे ड्यूटी चलली। आज गोटे बेबी बहुत दिन है से मझे श्रावण मास से मझे सबू होकरी आमिष मसे देढ़ मास है खाई नथिलु। आ कमेंट आमर सांग मानकर कमेंट आसी जड़े दी जनकर आमिष केवे गोटे होनी आ मटन टिके करंतु सब आसी किंतु आमर तो श्रावण मास चलता बेबीर कौन गोटे पूजा पूजी करथिला आउ से हिसाब से आमिष फामिष हो नाला। आज टे माछ टे हम माछ आणिकी किन कौन बनाऊँ बेबी देखा चलतु मुझे चलली मोर ए ड्यूटी की। आंसर को बुला लिया फोन कर ये वाला फ्रेश है ना, देखो थोड़ा। ठीक है दे दो। कितना है केजी? 200। हाँ 170 दे दो। ठीक है। आज माछ जीव बेबींकर माछ खाइबार इच्छा। शाम कुछ मिलते सर शाम हमें करना। चलन सांग मैंने माछ धरिकी आसिली। देखिया बेबी कौन कर बेबी माछ माछ मटर खराब हो पानी कौन उठेनी कौन है कौन कटाकटी हो ना कौन कटाकटी कर ना कौन कौन जेंदी कर जोड़ा भल लगे से माने फ्रेश माछटी रोई रोई से आंध्रा माछ जे से हला कौन फ्रेश ना नहीं कौन पर फ्रेश फ्रेश तू देखले जानो ये सोरस मसला सब मिक्स करके करबी माछ तरकारी करबी आ कौन करबी आ किछ नहीं भजा माछ गोटे 3-4 पीस रख दू केते आनी दे माछ केते गोटे किले आन किलो माछ आनते इन खाइबो राति मते खाइदा। माछर कार्यक्रम चालू है। टिंगरी डालू और बड़ आने कथा बड़ कौन हम सी सब परिष्कार कर माछ भजा पखाड़ खाइबी बोलिका से बिहार से बसला बाहागर वीडियो देखला शोली उठिकी मटर कौन पानी उठू कौन हो मारिदे गला मटर पानी उठू से मटर लाइट फाइट किसी जलुनी सी आंटी आसिक कौन कहला कि मटर दिन थटला के एते टाइम दिन को 7-8 थर मोटर चली देखला पानी तो आसी आइला बा सजल कौन कले कौन कले अच्छा मत देइसंती म हळदी लुण सब पके देकरी गोळेकरी लुण हळदी सब पके देली लुण हळदी पके दबा तापर भाजी दबा पखाड़ खाइबी आसिक केते बेला हेलानी लुण
ଏବେ ମାଛ ଧୋଇକିରି ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକିରି ରଖିଦେଲି। ଏବେ ମସଲା ପାଇଁକା ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ଜିରା ଟିକେ ସବୁ ବାଟିଦେବି ମସଲା ଦେଇ କରିଦେବି। ଆଉ 11ଟା ହେଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ସୋରିଷ ଫୋରିଷ ବତୁରେଇକି ଟିକେ କଲାବେଳକୁ ଶିଳରେ ସିନା ବାଟିକି ବଢ଼ିଆ ମାତ୍ରାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେବ ତୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଏ କରିଦେବ ସୋରିଷ ହରିକା ସବୁ ଜିରା ଧନିଆ ଫନିଆ ନେଇଯିବ ଶିଳରେ ବାଟିଦେବ କରିବ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଠି ଶିଳ ନା ପିଲା କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ବାଟିକି କରିବା କଥା। ଆଉ ତାକୁ ନ ବତୁରେଇଲେ ଭଲରେ ହେବନି, ମିନ୍ ହେବନି। ତେଣୁ କରିକି ଖାଲି ସେମିତି ଏଠି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ଏଠି ପିଆଜ ଟମାଟୋ କାଟି ଦେଇଛି, ସେଠି ହେଲା ମାଛ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ସବୁ ରଖିଛି। ଆଉ ଯାଉଛି ମାଛଟା ଭାଜିକିରି ମାଛରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ତେଲ ପକାଇ ଦେଇଛି, ତେଲ ବି ଗରମ ହେଇଯାଉଛି, ଯାଉଛି ମାଛଟା ପକାଇଦେବି। ମାଛ ଭାଜି ଦେଇକିରି ତାପରେ ତରକାରୀ ହେବ। ନା ସୋରିଷ ତେଲଟା ନାହିଁ ନା, ସୋରିଷ ତେଲ ସରିଯାଇଛି, ମୋର ବି ଆଉ କହିବାକୁ ମନ ନାହିଁ। ରିଫାଇନ୍ ତେଲରେ ଟିକେ ନା ମାଛ ଭାଜିଲେ ଏ ଶୀଘ୍ର ଲାଲ ଲାଲ ହେବନି। ହଳଦୀ ଦେଖାଯାଉନି, ଏତେ ହଳଦୀ ପକେଇଲି ତଥାପି ଦେଖାଯାଉନି। ମାଛ ଭାଜିଛି, ବଢ଼ିଆ କଡ଼କଡ଼ିଆ ଭାଜିକିରି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବ, ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ସିଏ ବି ଆଣିବା ଟିକେ ଡେରି କରିଦେଲେ। ମୁଁ ବି ଆଉ ଟିକେ କାମ ନଥିଲା ତ, କାମ ସାରିକି ସକାଳେ ଖାଇକି ସେ ଖାଇକି ଯେମିତି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ସେମିତି ଆଉ ଡେରି ହେଇଗଲା ତ, ଜଳଖିଆ ମୋର ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ସକାଳୁ ହେଲା ବେଷ୍ଟ। ମୋତେ ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ଖାଇଦେଲେ ମନ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇଛି, ପଖାଳ ଆଉ ଖାଇଲି ନା, ଡେରି ହେଲା ତ ଆଉ ଖାଇଲିନି। ଆଉ ନହେଲେ ମାଛ ରାତିକି ରଖିଦେବି, ମାଛ ଭଜା ପଖାଳ ଖାଇବି। ମାଛ ଭାଜୁଛି, ମାଛ ଭାଜି ଏଠି ସବୁ ମସଲା ସଜାଡ଼ିକି ରଖିଛି। ଶିଳରେ ବାଟିକିରି ସୋରିଷ ଜିରା ଧନିଆ ସବୁ ତରକାରୀ କରିବ, ପୁରା ଭଲ ଲାଗିବ। ମାଛ କ'ଣ ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ କ'ଣ। ମୁଁ ବୋଉ ତରକାରୀ କରେ ସୋରିଷ ଫୋରିଷ ବାଟିକି ସୋରିଷ ଜିରା ଧନିଆ ଯେଉଁ ଲୁଣି ମାଛ ତରକାରୀ ଦେବ, ସେ ମାଛଟା ନା ଆମର ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେ ମାଛରେ ଅଧିକା କଣ୍ଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ଅଛି ନାଙ୍ଗୁଡ଼ ମୁଢ଼ି ମାଛ, ସେ ମାଛଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ମାଂସ ଭଳିଆ ଲାଗେ, ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ରୁହେ। ଆଉ ତାକୁ ସେମିତି ମସଲା ଦେଇ କରିବ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମସଲା କୋବି ବି ପକେଇକି କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମାଛରେ ମୋର ବି ମନ ନାହିଁ, ମାଛରେ କୋବି ପକେଇବାକୁ, କୋବି ଥିଲା ଆଉ ଭାଜିକି ଟିକେ ରଖିଦେଇଥିଲି, ଥଣ୍ଡା ଆଳୁ ତାକୁ ଇଏ କରି କୋବିଟାକୁ ଭାଜି ଆଉ କୋବି ପକେଇବି। 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏତେ କିଲେ ମାଛ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ଶନିବାର, ମୁଁ ରବିବାର ଖାଏନି ତ, ଶନିବାର ଖାଇଦେଇ, ଶନିବାର ବି ସବୁ ଶନିବାର ବି ଖାଏନି ମାଛ, କେତେବେଳେ ମନ ହେଲା ଏମିତି। ନହେଲେ ବୁଧବାର ମାଛ ଆସେ, ଚିକେନ୍ ବି ସିଏ ଖାଆନ୍ତି, ମଟନ୍ ବି ଆଣନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ହିଁ ଏପଟେ ମଟନ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଟନ୍ଟା ବଢ଼ିଆ, ଆଡ଼େ ମଟନ୍ ଭଲ ଯେ, ଇଏ ମଟନ୍ ଗୋଟେ ଥର ଆଣିଥିଲି, ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲାନି ଭଲ, କି ମୁଁ କରିପାରିବିନି।
ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲି ଡ୍ୟୁଟିରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବେବି କ'ଣ କରୁଛି। କୁଆଡ଼େ ସେ ବେଡ଼ରୁମ୍ରେ ଅଛି ବୋଧେ। କାହିଁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶୋଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ମାଛ ହେଲା? ହେଲାନି, ସିଝିଲାନି ତ ମାଛ ତରକାରୀ। ସିଝିଲାନି? କାହିଁ ଦେଖିଆ। ସେପଟୁ ଇଏ ହେଇଯିବ। ୱାଓ, ଅନ୍ଧାରଟା ଛାଡ଼ି ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ, ଖାଇଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ। ହାତ ଦେଇକି ଏଇଟା ମାଛ ଭଜା। ଚାଲିଲା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେବି ମାଛ କାଟୁଛି। ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପିସ୍ଟେ ଆଣେ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କ'ଣ? ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପରା ସେ ମାଛଟା। କାହିଁକି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଠି ମାଛ କ'ଣ 3 ଖଣ୍ଡ ନେଇଛି। ଆଣେ ଆଣେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣେ। ରାତି ପାଇଁ ଅଧିକ ରଖନା। ତାର ଉଷୁନା ଭାତ, ମୋର ଅରୁଆ ଭାତ। ମସଲା ପକେଇକି କରିଛି। ଲାଇ ପଳେଇଲା ତ ନହେଲେ ସୋରିଷ ପକେଇବି ଏଥିରେ। ବାସ୍ ବାସ୍ ସେତିକି ଥାଉ। ଭଜା ମାଛ ଆଣେ। କେତେଟା? 2ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଣେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଯାଉଛି। ବସ। ଲେମ୍ବୁ ଫେମ୍ବୁ କ'ଣ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ କୁଆଡ଼େ? ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲେଣି? କାଇଁ ଲୁଣ ଫୁଣ କିଛି ପକେଇନ? ଖାଲି ଲେମ୍ବୁଟା ଚିପୁଡୁଛି ଆଉ ଲୁଣ ପକା। ତାର ଗୋଟେ ଦଳାଦଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଦଳାଦଳି ଡେରି ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ କିଛି କଲି, ନହେଲେ କଦଳୀ ଥିଲା ଭାଜିଥାନ୍ତି। କଦଳୀ ଶୁଖିବ, କଦଳୀ ମୂଳା ଭାଜି ଦେଇଥାନ୍ତି। କରେଣ୍ଟ ବି ପଳେଇଲା। ଆଉ ଆମର ଏବେ ଖିଆ ପିଆ ଚାଲିଲା। ଦେଖିଆ ମାଛଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। କଣ୍ଟା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ସବୁ ଜିରା ଫିରା ବାଟିକି ଦେଇଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ଲାଇନ୍ଟା ବି ପଳେଇଲା, ମୁଁ ଆଉ ବାଟି ପାରିଲିନି। ଚାଲିବ ଯେଉଁଟା ଚାଲିବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ।
मुझे ड्यूटी आसली फ्रेश फ्राश ही बसला आड़ू देखला आड़ू बेबी गोटे पाग बनई देखु एटा गोटे मसला पाग गोटे चना मटर मसला बनई आ कौन खाली मटर मसला एथिरे टिके बेसन टिके पके आलू चॉप करथन तो बढ़िया नहीं था तेल अब आवा हमारा आज इवनिंग रे स्नैक्स मटर मसाला पड़वा ठीक अच्छे जन्मदिन था जन्मदिन था गोटे पार्टी भी थिला आज हाँ पार्टी थिला तो मुझे कहली कि आमर तो माछ होइछि आ कौन पार्टी पार्टी गला माछ बर्बाद हो और रविवार ले मुझे बास खाई मजा तो अच्छी रख अब खाती तो कर आ सांग मैंने आज वीडियो वर्षा मेघ पाऊ शीत दिन बेले शीत कर फैन भी दरकार शीत तो प्रबल हो शोचु घोड़ी शोचि उठला बारे शीत कर पवन भी दूची पवन भी देती ओडिशा आड़े कौन वर्षा ओडिशा तो सब बड़े वर्षा सब नहीं ओडिशा आड़े आ तारा मिल कोड़े केते कुआड़े शांति रही मत ओडिशा को समस्ते ओडिशा लोक ओडिशा को धुरिए समस्ते ओडिशा ओडिशा ना आमर खाली गोटे बाहर काम कर ना मोर जमार ओडिशा इच्छा ओडिशा काम धाम किसी मिलूना ना और सांग मैंने आज वीडियो एतिक एंड कर जय जगन्नाथ।